Reka nongere mwikaze ukunda gukurikirana ibiganiro n'amakuru ya KORA TV show. Nizere ko mumeze neza rero nk'ibisanzwe murasozwa na musoro bo kondoro bifuriza imigisha nyagasani Krista. Igitangaza amakuru cya mbere kiracyari KORA TV show. None ni tariki 10 ukwezi no kwa gatandatu, na amakuru akomeje kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, na amakuru ababaje, na amakuru adashimishije habe na gato mu banyarwanda n'isi muri rusange. Ni inkuru yakomeje kugenda ipostingwa n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga. Niba ukoresha WhatsApp cyangwa ukoresha izindi mbuga nkoranyambaga, ku munsi w'ejo ushobora kuba warabibonye abantu benshi bakomeje kugenda babipostinga status yuko COVID-19 yaba yagarutse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hari benshi mwakomeje kugenda muri prayinga ku ma story cyangwa mugenda mutanga ama comment muvuga ko ari scam cyangwa bari kubatera ubwoba, ari inkuru y'igihuha. Ndagira ngo mbanze mu maramatsiko nkubwira ko COVID-19 yageze mu Rwanda. Hari benshi batazi ko batangiye no gufata ibipimo. Mbere yuko nangira rero, reka mbanze nanjye ninisuriza abantu batwumva bari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, abantu badukurikirana bari mu mujyi wa Kigali mumeze gute? Nizere ko Imana ikomeje kubigenza neza. Nkuko natangiye mbikubwira rero, none ni tariki 10 ukwezi no kwa gatandatu. Hari byinshi wari warateganyije kuzageraho muri uyu mwaka. Simaze kugera muri kimwe cya kabiri, ko tugeze muri kimwe cya kabiri cy'umwaka. Niba utaragira no muri kimwe cya kane, ndagira ngo mbanze nkumenyeshe ko igishoro cya mbere ari ubuzima, nukagiye wiheba kugira ngo wumve ngucitse intege, byose bizajya birushaho kugenda neza. Hari amakuru rero yakomeje kugenda postingwa atari meza ku mbuga nkoranyambaga y'iki cyorezo cya COVID-19. Abanyarwanda benshi ndatekereza ko mwese mukuka umutima mwibaza niba twaba tugiye gusubira mu bihe bya COVID. Ese hari amahirwe ari yuko icyorezo cyamaze kuza gitandukanye n'icyambere? Nibyo koko biratandukanye, ahubwo iki cyorezo cyo cyaba kirusha ubukana icyambere. Hari byinshi byakomeje kugenda bipostingwa cyangwa bivugwa ku mbuga nkoranyambaga tugiye kuganiraho. Ese ni abayobozi babivuze wose n'iki leta y'u Rwanda yamaze gusetinga nk'amabwiriza mashya? Byinshi uri kugenda wibaza, uraza kuva muri iki kiganiro naguteguriye cyangwa amakuru ya KORA TV show usobanukiwe. Aya ni amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye byandika ku nkuru za hano mu Rwanda, nk'ikinyamakuru Igihe, Kigali Today, Imvaho Nshya, ikinyamakuru nk'Umuryango, Umuseke n'ibindi binyamakuru bitandukanye. Ku munsi w'ejo nimugoroba mu masaha y'isa 12 nibwo abantu benshi mwakomeje kugenda mubona bapostinga ko COVID-19 yabagize mu Rwanda. Bamwe mu bantu baripurayinze ku ma status cyangwa bagiye bashyira ku ma status iyo status yuko COVID-19 yabagize mu Rwanda, ukabona abantu bari kubiha bavuga ko ari amabeshyo. Ntabwo ari amabeshyo, COVID-19 yagize mu Rwanda. Icyo twisabira Imana nuko iki cyorezo yakidukuraho burundu kikagenda. Murabizi ibihe twanyuzemo, ukuntu bafunze amashuri, ibiciro bikazamuka, abantu bakicwa n'inzara. Uri mu mujyi wa Kigali akabura ukuntu yataha mu ntara niba ariho kavukire, cyangwa murabizi ni ibintu byinshi cyane byagiye biba muri COVID abanyarwanda twese tutazibagirwa. Byagenze gute rero? Nta yahe makuru ari ku mbuga nkoranyambaga. Reka turebere hamwe n'ubundi uko bimeze kugira ngo tumare urujijo abanyarwanda. Buri wese ari kwibaza ukuntu bimeze, ariko ndatekereza ko uraza kuva muri amakuru naguteguriye usobanukiwe. Nkuko nabikubwiye rero, reka tubanze turebere hamwe bimwe mu bintu byasohotse mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ahasigaye tuza turebera hamwe n'icyo abayobozi baba bamaze kubivugaho n'imyanzuro igiye gufatwa muri iki gihe. Sari imyanzuro yasohotse bimeze gute? Byinshi wibaza nandi wabisanga atari hano kuri KORA TV show. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rero RBC cyatangaje ko icyorezo cya COVID-19 cyongeye kugaragara mu Rwanda. Ni nyuma yuko mu bihugu bitandukanye by'isi hashize iminsi kiri kwiyongera. Umuyobozi mukuru wa RBC Prof Claude Mambu Muvunyi yabwiye ikinyamakuru nk'Igihe, ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye tutarirwa tugaruko nk'ibinyamakuru Umuseke, Umuryango. Ni inkuru iri seriendi kugira ngo mbanze mbumvishe ko buri kinyamakuru cyose cyo mu Rwanda cyayanditseho. Akaba yatangarije ibi binyamakuru rero ko nyuma yo kubona ko icyorezo cya COVID-19 cyongeye kubura umutwe, hatangiye gufatwa isuzumwa kugira ngo barebe uko abanyarwanda baba bahagaze. Mu bipimo byafashwe bimeze gute? Byinshi bibaza, uraza kuva muri amakuru naguteguriye usobanukiwe. Ni abantu benshi bakomeje kugenda bapostinga inkuru ya COVID-19. Murabizi abanyarwanda
ubwoba yadusizemo nta wabwibagirwa. Ni ikintu cyaje cyica abantu benshi, ni icyorezo cyaje cyica abantu benshi mu buryo butunguranye, nubwo kitamaze imyaka myinshi ariko igihe cyamaze namwe murabizi ibintu cyadukoreye. Ni amakuru ababaje rero buri munyarwanda wese akwiye kuba azi, kugira ngo turebere hamwe buri ngamba zose rero ziri kugenda zifatwa kugira ngo tutazasubira mu bihe byatambutse. Bimwe mu byo minisitiri yatangarije ibinyamakuru bitandukanye, yavuze ko mu bipimo byafashwe bigera ku bihumbi 16 byagaragaje ko abantu bangana na 0.7 byabo bamaze kwandura iyi COVID-19, ariko bakaba bari kwitabwaho. Nabo barashyira mu kato, nta numwe baratangira gushyira mu kato, ariko byinshi uri kwibaza uraza gukomeza gukurikirana amakuru ya KORA TV show uko bwije n'uko bukeye kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Yakomeje agira ati tukimara kubona ko habayeho ubwiyongere bw'abanduye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, murabizi ko nari nabakora ikiganiro hano kuri KORA TV show, nubwo ari amakomenti yakomeje kugenda acicikana bari kuvuga ko turi kubeshya cyangwa ari ibihuha, gusa byari byagaragaye hari muri Tanzania no mu gihugu cya Uganda n'ibindi bihugu byo ku mugabane w'i Burayi yuko COVID-19 yaba yamaze kubura umutwe. Nawe utaye tugira ubwoba cyangwa ngo gusamire hejuru avuga ko ari igihuha. Murabizi ko n'ubundi yaturutse mu Bushinwa, ari umuntu umwe uyizanye igakwirakwira isi igeze mu Rwanda. Murabizi ibyo yadukoreye. Niyo mpamvu rero nta muntu wakumva ngo ibi bintu akumva ko nta byacitse ahubwo cyane wenda turaza kugenda turebera hamwe impamvu Minisitiri y'Ubuzima n'abandi banyarwanda bakomeje kugenda barima abandi agatima. Ese bitandukaniye iyi COVID yose ntabukana ifite cyangwa no kugira ngo badakura umutima abanyarwanda? Byinshi uri kugenda wibaza turaza kubisanga muri iki kiganiro mba naguteguriye, cyangwa aya makuru mba naguteguriye abagezweho kuri aya masaha. Uyu minisitiri rero akaba yavuze ko u Rwanda rwiteguye gukomeza guhangana n'ubwo buryo, nta mpamvu yo gukura abantu imitima, nta byacitse, ahubwo murabizi ko n'ubundi yaje ikagenda. Ahubwo reka turebere hamwe ingamba abanyarwanda bafite, cyangwa ni byinshi murakomeza kugenda mwumva hano kuri KORA TV show. Buri makuru yose asohotse ari update ndagenzanya abagizeho uko bwije n'uko bukeye, niba ari abiyongere, niba ari abari gukira, uko byagenda kose, niba nawe usenga wizeye iki cyorezo kizasubirayo. Uyu minisitiri rero yakomeje agira ati nta kintu cyatera ubwoba gihari kuko ababonetse ntabwo barembye, ni ibintu ngo bisanzwe by'ibicurane, ariko na COVID-19 ngo ni COVID-19 rero ikaba iri kugenda igaragaza ibimenyetso bishya bidahuye neza nk'ibya mbere, cyane ko ngo bamaze kugenda bavuga ko ngo ifite n'irindi zina rishya turaza kugenda tuganiraho. Hashize iminsi hari ubwiyongere bwa COVID-19 mu bihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'ibindi bihugu nka Ireland n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Turakomeza kugenda tugarukaho muri iyi nkuru. Ahubwo byinshi wibaza uraza gukomeza gukurikirana amakuru ya KORA TV show kugira ngo ujye urushaho gusobanukirwa. Ubu bwoko bushya rero bwiswe NB 1.8.1 ubu barirwa ku rugero rw'10% by'ubwandu bwose buri ku isi, kandi ngo bwamaze kuboneka mu bihugu nka Ireland n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye tutarakomeza kugenda tugarukaho. Nubwo rero ngo bitagaragara ko iyi virusi cyangwa ifite ibimenyetso bikabije kurusha yari isanzwe cyangwa iya mbere, ariko ngo inzobere zivuga ko ishobora kwinjira mu turemangingo byihuse kurusha iya mbere. Umuryango wita ku buzima OMS uvuga ko COVID-19 ikomeje kwihinduranya guhera muri Mutarama na Gicurasi. Ubwoko buriho muri iki gihe bivugwa ko aribwo bwihuta cyane kurusha ubwari busanzweho mbere. Murumva ko ari ibintu bikaze cyane niba ubu bwoko buri kwihuta cyane, ariko murabizi ko iyi COVID-19 ikimara kuza nko mu bihugu by'Ubushinwa, murabizi ko abantu yahise ihitana ku kanya. Murabizi ko igihugu cy'Ubushinwa ari abantu bafite abantu benshi cyane ku isi. Icyo gihe murabyibuka, ntabwo turirirwa dusubira mu mateka, ahubwo murabizi cyane abantu COVID yari imaze guhitana. Kugeza kuri umunota iyi COVID bahaye izina ry'ubu bwoko rero yitwa NB 1.8.1. nta muntu irapfa guhitana, nta muntu turumva ahitanye. Wenda turakomeza kugenda dukusanya amakuru aba yanditswe n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye nk'ibinyamakuru nka New Times n'ibindi binyamakuru nka Jeune Afrique bigiye bikomeye hano ku mugabane w'isi, kugira ngo tubashe kugenda turebera hamwe niba iki cyorezo cya COVID NB 1.8.1 hari abantu cyaba cyamaze guhitana. Cy'abanyarwanda batazibagirwa kuri COVID
ni covid yakomeje kugenda ivugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Niba waba uri umwana w'umukene, waba uri umwana umeze gute, yatumye abantu benshi bafunguka mu mutwe, nubwo yakomeje kugenda itera abantu ubwoba kubera gufunga kw'amashuri. Ni inshuro nyinshi murabizi cyane, nicyo gihe abantu benshi bimenyereje gukora ikiyede. Kera wajyaga wumva nk'umuntu ngo yakoze ikiyede ukumva watunguwe, ahubwo muri covid-19 murabizi ko buri munyarwanda yarabayeho mu buzima butari ubwe. Impamvu mvuga ubuzima butari ubwe, murabizi ko muri covid-19 niba wari umunyeshuri ugataha ukajya kwicara mu rugo amezi 7, urumva ubwo buzima ntabwo buba bumenyerewe. Niba wari umwarimu cyangwa wari ufite akandi kazi bakakubwira ko ugomba kujya wirirwa mu rugo, murabizi ni ibintu tutarirwa tugaruka. Kuva muri Mutarama rero ngo uyu mwaka wa 2025 ubwoko bwa Omicron bwakwirakwiye mu turere twinshi twa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Australia, Thailand, kandi ngo ubu bwoko ngo buri kwisonga mu Bushinwa no muri Hong Kong. RBC rero yasobanuye ko ikomeje gukurikirana ubugenzuzi kugira ngo ihashye iki cyorezo. Minisitiri w'ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana, muramuzi cyane, ni ku munsi w'ejo nibwo yanditse ku rukuta rwe rwa X atangariza abanyarwanda n'isi muri rusange ko mu gihe tugiye kwinjira mu cyi cyangwa mu gihe cy'izuba ryinshi akomeza kugenda hiyongera ibintu bimeze nk'ibicurane, nimuzagire gushidikanya n'ubundi gripe ikigufata uzahite wihutira kwa muganga kugira ngo bagusuzume, kandi ashishikariza abanyarwanda kugira ngo murusheho kugenda mutanduzanya. Iyi covid-19 mwakomeje kugenda muyibona, wenda icyiza nuko atari ubwa mbere igeze mu Rwanda. Dufite byinshi byo kuyirinda, dufite gukaraba intoki, tukambara ubupfukamunwa nibiba ngombwa bakabidutegeka, cyane ko iyi covid-19 nta hantu iragera, ntabwo iratangira gukanga abantu nk'iyambere wenda ngo bavuge ngo batangiye kwikingira cyangwa ngo bavuge ngo batangiye kuzana udupfukamunwa. Buri update yose iragisohoka ndi ready yo kwibagiza hano kuri KORA TV show. Icyo ngusaba no gukanda kuri subscribe kugira ngo ibiganiro n'amakuru tuba twaguteguriye bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Ntabwo biba byoroshye rero, muraza mutwandikire muri comment mutubwire uko mwakiriye iyi nkuru. Iyi nkuru se wakira gute? Comment zanyu ndazizi zo muraza gutanga, ahubwo mwebwe icyo mbashishikariza kugira ngo mudakomeza no kugenda mwumva ibihuha byaturutse hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, amakuru yizewe n'andi wasanga atari hano kuri KORA TV show. Mbifurije ibihe byiza rero, Imana ikomeze kubandindira. Byinshi turakomeza kugenda tumenya kuri aya makuru, cyane cyane amakuru abagezweho buri saha turajya tugerageza tuze tuyabagezeho hano kuri KORA TV show. Icyo nabashishikariza ni ukudakuka imitima, mwirinde kugenda nasuku mufite cyangwa mwirinde kugenda mukwirakwiza iyi ndwara. Niba wagaragaje ibimenyetso cyangwa uri kubona amagripe atangiye kugufata, cyane ko ngo ibimenyetso ifite ntabwo bihabanye cyane nk'iyi bya mbere, nubona batangiye gucika intege, batangiye kuribwa amagripe, batangiye kugira amagripe cyane, wihutire kwa muganga kuko amagara araseseka nayorwa. Mukomeze kugira ibihe byiza rero. Ngiye umvaga kuri mikoro yari umungwanyu Krista, igitangazamakuru cya mbere kiracyari KORA TV show. Niba rero kiba kitagenze neza tubiseguyeho kuko murabizi muri abagaciro, turabakunda.